What's up guys, it's me, Loren. Oo, sir. Depende na daw kung sa ito i-mold. Ah, okay. Manami sa mong kuan art dito sa akong gihimo kay tasa kanang coffee lover so tasa ni siya kang garb like introduce tasa ko ihagaw charang so dili artist na dili sorry na lang sorry na good sorry effort na ni with effort mubasa mi guys tasa hi guys so manami to min sa modeling clay so manghugas na lang muramig muramig nangamang sa laptop asan mo ayaw na manghugas sa bitaw mi guys kaya mong CR kay na i-chargeranan pwede mo mag-charge nila man lang kuan mo pwede mo mag-dog blower di ay dire mugana baka nani no mugana ni Okay. Hi sister. Ano na ka? Klase na ka? Nasa nag-filming ka ba? Oo, nag-filming masad mi. Ano man? Wala lang. Hi guys, manamig kaon. Manamig lunch. Yes. Pero dili mi mag-vlog nga naka-lunch mo kay dagko ra ba mi kaon. Kasi maraingon niya mo ang usa ka hungit bay katulo na. Oh, tulo na mo na sa usa ka normal niya usa na pananamo. oh. So nagtambay mi dire sa 4th floor, education floor. 139 na guys. Ay farms. Guys, pretty kay mo mister. Wala man igawas mo man video ba. Hi ma'am. Hello. Ayan, binapakit. Ready guys. Good afternoon. How's your project or policy making going? Kamusta ba? Hi guys. So last subject na lang namang karon. Then 3:30 pa ang kasi nasusunod. Hi sir. Mingaw na. So guys, kasagaran klase na mo kay mga 4:30 so ting pamuhi na ron. So mauli na ko guys ka mag-edit na ko ning videos. Bye bye.